ari intambara z'urudaca ziba mu bihugu bitandukanye by'isi. Izi ahanini usanga ari zimwe mu zituma ibihugu byinshi bihorana ibibazo mu kwita ku bahungabanijwe nazo ndetse no gusana ibyangiritse. Niyo mpamvu uyu munsi muri top 5 Radio Salus yagutegura urutonde rw'intambara 5 zabaye ku isi zikamara igihe kirekire. Aha turifasha urubuga rwa World Atlas. Duhereye ku mwanya wa 5 turasanga intambara yiswe y'imyaka 30 40 Years War yabaye hagati y'abakatolike ndetse n'abaporoso kuva mu mwaka w'1618 kugera mu mwaka w'1648. No kuvuga ko yamaze imyaka igera kuri 30 ari naho ikurira izina. Nubwo intambara yatangiriye mu bwami bw'abaromani, nyuma yaje gukwirakwira hafi Burayi bwose ndetse nagira ingaruka nyinshi ku bukungu bw'uyu mugabane. Naho ku mwanya wa 4 hazaho yitwa Guatemala Civil War yamaze imyaka igera kuri 36. No kuvuga kuva mu mwaka w'1960 kugera mu mwaka w'1996. Iyi ntambara yarwanwaga hagati y'abari bafite ubuyobozi muri Guatemala icyo gihe ndetse n'abitandukanije na leta imbere mu gihugu. Gusa yaje kurangizwa n'isinywa ry'uburenganzira bwa muntu ryakozwe n'iyo leta. Ku mwanya wa 3 tuhasanga intambara yabaye hagati y'abagereki n'abaperisi yiswe Greco-Persian War. Yabaye imbere y'ivuka rya Yezu, imara imyaka igera kuri 50 mu myaka ya za 449. Iza gusozwa n'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'ubwami bw'abaperisi n'abagereki. Aya masezerano akaba yarahawe izina rya Peace of Carias Treaty. Dukomereje ku mwanya wa 2 dusanga yiswe intambara y'imyaka 100 Years War. Gusa nubwo bwose yiswe gutya, yamaze imyaka igera ku 116. Iyi ntambara yabaye mu bice bitatu kuva mu mwaka w'1337 kugera mu mwaka w'1453. Iba hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza bapfaga agace k'ubwami bw'Ubwongereza kari gaherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa. Ku mwanya mbere ku rutonde rw'intambara 5 zamaze igihe kirekire ku isi turahasanga Mfite amatsiko yiswe Aroko. Yamaze imyaka igera kuri 290. Yatewe n'imyivumbagatanyo yari hagati y'abaturage kavukire bo mu gihugu cya Chile ndetse na Argentine barwanyaga abanya-Espagne bashaka kwigarurira igihugu cyabo. Aroko yatangiye mu mwaka w'1536 irangira mu mwaka w'1825. Izi ntambara zose zahitanye amamiliyoni y'abana, abagore n'abagabo. Ikindi kandi nuko amamiliyoni y'abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu, abandi bakorerwa iyicarubozo, abandi barameneshwa bajyanwa ishyanga kure y'ibihugu byabo. Iyi ni Radio Salus.